Rider woni ni vinaka vambula sertalangani vya kimni na vyo kani ndobo de tikumai ana mataka vinaka nikoa kina nondaru yawa ndar ndobo de tiko kina na veto koni ni Vodafone 5G unleash the speed now and VT FM kakuni ngole dava vya kimni na kanda ni Sema tikumai na singa vinaka nikoa sangole talangani na boga ni vinaka level and kana mara utakitiko na ngarabi ni tavi and singa vinaka ninda na wale sertalangani ndobo tikumai and ve sai vurvura ngole talangani na boga ni vinaka level ni mara utakitaltinga na tavi Raviti ko na singa binakanikua kakuni ngole dava Sema tikumai na nondaru yawa tiko ni bus ride and mataka binakaninda kakuni ngole dava talna talga mai na tabi dava ngarabotiko kayo boga lila tikumai na nomo boga ni vinaka na nondaru yawa sininga una ni vakatawa and VT FM Sema tikumai na esana tini kabana nonda bunua ngole talga na boga ni vinaka levo ni mara utakitaltunga na tavi ngarabitiko and singa binakandindai. VODAFONE 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, eka midha ngaikachi. Yes, andin na kuning ulit dava Sema tikumai kina na salni kai kamburaki na VTFM. There's a welcome smile just for you. A sense of style in all we do. Our service, range and quality always shines through. Only at Brown. Only at Brown. Only at Brown. Sabiba kana numina tambana ni Nursery Town Council weekend na tiko ya nursery kena vuno bole kata. Ongoya na buku ni kiana somi na town rate musuki 5% keba kauso matuto ko ni mberne katulus nga bulu ni November. Ena emba kiongo kwani live me lago CBT ko na ipoto boto bina Kongo. Ena kiana itugutugu matata siko ene na Nursery Town Council sengiri ena walu saiba 52 saiba onotolu. Nursery Town Council, working together for a better town. Namaka na songo lebu ni Big Love Tour and na nono to na may langa sere and anondo bunua Ali Campbell kina matilaw na UB40 kapag kina na Catch a Fire and na King Charles Park and nandi manikatolo sa ngubulisig ni Volo January ronong dolo ros sa ngubulgono mulia rawa na nomutikite and na www.ticketmax.com.fj kusa mo kodi dala tara songo lebu ni Big Love Tour.
Rajenres supermarket me nomu do store babu bale. Rajenres e varo takabi kona kenang garabi na nomu boli. Maina yaya ningone, yaya ni sasauni kaka na tawitini kaka nan raw kena bunga tali. Sa rawan ni reida nan duanga na banua. Rawan ni reida talinga na luto sombo na bimadawa. E na nomu boli taraba siko be Rajenres si suwa. Walelebu no sorimba lau toka na makakinandi. Rajendra's, your most trusted family supermarket. Bus ride kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM e kamida ngai kachi. Sandi na nanandaria wati ko ni bus ride na mataka vinaka ni ko sa wani ni vinaka level vinabole usar talangan nanti kita to may na VTFM sa kay sa mati ko may na mataka vinaka ndai wani ni vinaka level nandaria was ni nguna ni bakatawa wani ni vinaka level talanga ve jovi ravu ni mbolo vinaka ratu Filimon ni the primary school sa gato na ken rivas ng level ngone Elisabeth Patricio turanga ni ko revono kula wendi na naitasir pala sa yawa nabole usar na sa mati ko may na nandaria was ni nguna ni bakatawa na mataka vinaka ni kuan. Di kita tinggal na VTFM, wa anu ni vinaka betimo di sawa kadolo, anu vinaka nunggu itao, vinabole usar nanti kita tinggal main asal ni kakak berakin VTFM, na mataka vinaka ni kuan. Nanti ya wa tinggal ni bus ride, vata kay Vodafone 5G, unleash the speed now. Wani vinaka Henry Luto, anu vinaka. Na boleh menando boti umai turangan ni matanggali lingida o tamay cho tamay lorasia o mala o tamay vika ay visama na kialo may tailebo.
right, kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, kamida ngai kachi. Yes, andi na minawali besar na siya matiko may nanondar iwasan ngayon na ni Vakatawa na mataka binakaniko sa buwan ni binakalib talaga bikim ni Naukanda ni siya matiko may mataka binakaniko na buno tapos ngayon ni Ndobo tiko may kina buwan ni binakatalaga ni bikim ni Ndobo tiko may buno tani buwan ni binakabikim daw na lewe nanray bakit sar ni VODAFONE taxi isa binabukan lebu sara nandi kita to may na VTFM ito kan ito manitiko ni ken ngarabi to na itavi en singa binakaniko buwan ni binakamistan Dalia binabukan lebu sara nandi kita to may na VTFM Filimoni Koroy and binaka South Tunnel Western Sydney Otau Chochi, Lawrence, Orisi, Vatake JT. Timothy Salva Kadolo, Nimbula Vinaka, na so buwan ni Vinaka. Na marami ni madu atin dongo tuki na boleh besar dongo tiung bona rokti wai wan ni vina kasama tiung menjalan tamanu menai tasir Jerry the cow and vina wan ni vina keleve Sarah Deborah Vatake Jerry etambia mai lambasa ena mataka vina kaniko amoni Dalia wan ni vina keleve ani bertono VODAFONE taxi wan ni vina kana kana garavitu nei tavi ena singa vina kana inde wambula sartalangan vekim do na Sema tiumay na bibagalilete na revenue taxi na minibus na revenue bus ibuno to ni Sema tiumay kina na mataka binakaniko sa ngola na wanu ni binakalebo roda ko ndona kana mabembale Koroy Vatake tu mundo wabo takina kenanga
Unleash the speed now. Ena VTFM, eka midha ngai kati. Asante na salika kamurake na VTFM yang wati ni bus ride vata kay Vodafone 5G Unleash the speed now. Chowali rando mabulo binaka na wale sar na ndo wati tigo mani singa binaka ni kuwa bang ni binaka levo ni kena garabi to ni tavi na nondaru yawasan nga una ni vakatawa en mataka binaka ni indai. Na yang wati nga ni bus ride vata kay Vodafone 5G Unleash the speed now and VTFM. Ko bang ni binaka levo talaga kina vikim ni kansara na wikanda ni Sema tigo na live stream asay wura da mga nindo tigo makina na mataka binaka ni ko buaten role bulo binaka wa nini binaka lebo talanga na kena ngarabi to ni tavi binawale sar na digi tigo mai na salnika kambura ken video fam na mataka binaka ni ko na munday wata ni wasininga una ni vakatawa.
kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, kamidha ngai kachi. Yes, and then nandari ang wating ni bus ride vata kay Vodafone 5G Unleash the Speed Now. Ano ba nini vinaka level sartang litsi and demosive na wale sarando wating mo sa teki unin do via na Bright Street of nini vinaka level na kanang garavito na tavi and singa vinaka ninda. Na wale sar nanding tato ko na VTFM. Sa ba nini vinaka level talaga ko ni ulit daw na nandari ang wongo sa ngolen na ba nini vinaka level maruto iti ko na kanang garavito ko na tavi. Kaya talaga sa tumagikendaro kinangona sa natapos talaga kinanandaro yawaya ni bus ride what kay Vodafone 5G Unleash the Speed Now and a single level binakendinda. Ano ba surating kay na magtalti ko ng ano batawango ni mataka. Di ba tingo